Nkatho na nchune mutegeri bwega ntuwa kuona kanya kugwatanira na unikiri wero njuma thaithatu bitagwa ntinyari kinyo jane jamwe jatukubanganiritwe utukubwa narwa Gavana Mutuma Ntoithinkia gwika muchemano na ariti ngugi ba county aria bekirite wirane bwa kubagirithiria uriti ngugi Kiama kia Bas kuga gite kuritaniria ngugi na kiama kana ngwataniro kinyeri kwara gitumirite oroka rwira gitike mubunge gicugone kia Mbere North Bakanguto athiruga iti kuga ni boranirite kiri thirikari nene na ya county bakiromba Gavana Mutuma kubaririkana Bakuretera gicunci kia bithatu na kia muthia kia rugonoro mwanya kithomo maratathi na mawirane Morin Kremino munaniria hweto wa mathithio. Gavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia nekite muchemanio na ariti ngugi bonthe ba county kieni gia Kinoru mutindwa. Muchemanio juju ni jwa gutigira ariti ngugi bakumenyana na ngugi iria omuntu aritaga. Akiaria Gavana Mutuma nekirite ariti ngugi babawirane kinya bwa kubagirithiria aria baritagira ngugi ciao. Muthuri Murioki na kurikithia. Muthuri narua Gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntoithinkia amano tongire ba county Meru ibatrimene na ritingo gibonde ba county Meru kienenge Kinoru antora speaker mbunge ya Meru Yupundi amane MCA Bokari na kinya senator wa Meru thwa gikinya Meru Ringugi mwanya betha bakewa kanya gakwaria mathina jaja barumirite bakiambiria mantu jogi mwiri araba ugitana igwa kagita ibethirite bagita sibitari batikurigitwa Gavana medical cover demone to sheka mno thai oketa sibitari ira nene oretua job group Gavana mtu aetwe murimo otemenya job group batu murimo otisie job group Yes. Kwa wende batu tota sibitari to wendawa na to ane to asumboro Gavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia agichokio ntububu that the county public service department na ndetwe na CEC wakili Maranya ensure that by the end of this month, the month of April, that ote staff wa Meru County ogeta sibitari rwari yetwa ria kuritera transfer wa kuuma na arare are the new service provider. Tesa wasawa. So Bwana Maranya and Chief Officer Architect Gedore Geteje ensure that that work is done before the end of the month of April, year 2025. Bathinga turanari mubanasari na babe muromba twethwa gitegera mantu jegi kwandikwa kwao wa ICD no guritanite ni umaga ni urongo Bwana Gavana na Bwana Gathuri Murungia wa Senator mwarimu wa ICD no guritanite te uma atonyere no nto atonyere batwe scheme of service tutabwethirwo ni umaga ni urongo ambole no nto we Gavana ri mto ambo na we Gavana ambo Ito kuromba nete yoke nene scheme of service ya ECDE. Please make the first priority bwana. Akibachokiria ethwa kiuga uyu. To all other members of staff whose scheme of service are in different stages of preparation, your issues will be addressed. This includes the ECD teachers, the ECD teacher scheme of service, the enforcement officer scheme of service, and the ward administrators. India manabubu na ugitinto bimwe bila ura mobisine jakurugura sai bikethwa bicoka no ntote waziri yake weya na chai kinya wewe na kite nau kethera muntu na batire kunywa chai muntu nanywe ko mwata chai ne no kenyunya wega gute na muromo
Senator Amiri Kathuri Murungi ethwa kuwe kwinyiria kwawe ni kuonete nyogaruku bubu bukionekana gitumi aritingo giba kaunti Meru bakutha bakigwirwa kama gutiko kareta chai ofisine kaire ganto kama guta iko gatuma timu ya CC professionals jagwita ngoge bwega kabuyo kama guta iko gatuma tona ngavana Chipkizi muntu okuthugania na muntu ura wikitie Meru na ara tukwenda ita nande ni ndiaja na arua no ntu turathondekire nthiguru na county yabua into bira bonde bwaromba ndio nde kuri ore mpororagia obobo kayende bwana ngavana ya scheme of service wenya mwe gwetwa scheme of service ginya bakomba kwana neo na arua ntu baba kamata na itheti yao bakana scheme of service na muthiene ni utongire ba county assembly ya Meru patongire ni speaker kinya upetha bena uge bwao thai bora inyi bwaretera insurance yegwetwa Trident atoraiga nguto na gote muntu uraumira kubwariria na boyinyi na mbeze cia insurance ire na bonaga kunenkera insurance batwe aritungwe ba county itugerete obuthetera bura tumba kabisa turageretie by all means actually tugerete nya kurira insurance ire ya Trident lakini no ndo itara murungu irio ibondo ruare turakenda tu celebrate ito toiro tima na moterine mandukene sometimes aitiango batmero batona bagamatoka no ntibokera kona natwe beja kubutwa imunyamara ni oretire lakini nande ngavana ora to inoe nara toere rutha na uga muntu atangamana ora wambe akuthithia atia akwenda kwende ikurare na lot of blackmail na intimidation kire aritingwa ba county is excellence na paromba bobo dire ito endane tuende tuya heshima na mawaziri betu tufanye kazi kwa pamoja gavana ote mtote na akiewe mtu nare kira gekiai ikiawe wetho oyo munene utiumba kwa munene aitingwe betho akiara wanziri o yao neriwa ndare yankugo gavana ankwire imbete MCA mbeake 10 na itotora kudenke nyaka meti embasari na staff ire na mashinani allowance ende miaka ere inyaka meti embasari na staff beje ire jawo itekinya ira kira ntopare ko gavana ni ankurombe nete we kinene allowance ere muitingoge o class kire ari ari thwa no munini no gategate no eguru kila mtu akuri akia Muthuri Muriuki Weru Njuma mutiri wa Kangangi Mukaririgite munene wa kiama kia Baslene Kivuti augite ni bathirite buruma thina jara jethirite jakioneka kiamene kiu ara kuribo bethirite bakienda gukijukia akiaria Kivuti augite batikanirite kirore na kiama kana ngwataniro kinyeriku akiongera tayari bari na muruirigite kia ubunge ndene agishiko mbunge kia mbere no thura ni MCA Newton Karish Kivuti aritete uge bobo hariamwe na kiama bange bakiama giki bari oreo wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi Titus Tuchu na bange gitikio bunge kia Mbere North giatigirwa gitina muntu nyuma ya uria wagikarerete Geoffrey Ruku kunenkirwa gitikio minister kiri thirikari nene Boniface Mwongera na Titoijia na kyo kiama kia Mbasi gitumiriti nya kia Weru nentukwena arua ate kyo kumiraja gwetana mbere na ndipati kuwata mbaru kiama kana ngwatanire kukanire ko na kona ndi kugatire wetekanya bagwitanira ngo igatikati kabona thirikari Kenya Kwanza nyuma ithiro byo mwaka 2022 bokinyira muthia na bokuthira cha bururu kulinga nawe munino wa kiama gibora Titus Ntochu ariuga Mbasi amwita gwitemera mukondo juju nontoyo itekwenda kwethira ikithekero ala mocha kola magwita ngugi ni nyankoroki kukaraja boka matiro tombo. We have seen young people being abducted. We are not happy as a party to see that happening in this country. I mean, there are people complaining about healthcare system. It was in their manifesto that there will be universal healthcare, which was a good intention by the president and his UDA and Kenya Kwanza team. But you've seen challenges. Those challenges, you know, Kenyans are suffering. We have seen university funding model, which has been tampered with somehow. I read in the media yesterday that 4% of our youth joining KMTC were not able to join because they cannot raise the fees. They are not able to do the fund. So unless those issues are unraised, we cannot support them.
And we have to be very clear. We cannot support Kenyans, I mean, Kenya Kwanza, if they are not addressing the issues that Kenyans are complaining about. The Bas Party is non-aligned. The Bas Party is autonomous. The Bas Party is independent. We are currently not in any formal coalition with any political party. We exist alone. And we are not going to merge with any other party until Jesus comes. Kiama kiambasi kidhito kirendene runguro bya mabingi bire bejire mono kudri bigwata mbaru thirikare Ruto onturi nyokarika ne bwatumirire governor obero konteme bona kirito mulungi kwethereshonera kanya mukaririgete orongiro magutoro nok either naku ntukwena agishiareria kirito mulungi nogitewe kinyedure thirikare ne ontu gutuma kwethera berigire kiama kiambasi witamoni jao. I'm bound by the decisions of the Bas Party. So, and the decisions are not just made by the chairman. They are made after consultation by all these members of the party that you see here. And we are a democratic party. So when a party makes a decision, we as members have to follow that decision. Power. Kenge nakyo mbazi gokorokera mukarigitire ne kivuti netomere cya kodure cyacura kumuma yegona ja wakiri mugambi manyara orwedire tobetithirite korino na chamagamba kwantuko kadomba. Thank God that these engineered legal processes, cobwebs, are now the things of the past, and the party is now keenly observing the unfolding political landscape. Kiatu wikirenya muno gitarire kana moroto yetu ni kwenda kulia kama geto mbere. Tukaro kenene ya mono miru nembu na untukungi kunde nekenda na twite mbere tumba kuona keda kwikiama tumba kwatana nakyo kiama kya atu heshima na kiama kira gikuria mugongo jwa miru ura kiama kiambasi gikwenda nakenda na kuko ni bashokerete na kirurumbe nakagita kagabate na mathe basi ni mutumiretie ne munenkere idhalimo MC na mwini ule nkuma kadisho mwembu kudro kironga makanyane ka bunge kiridro no bitete bembere north na mabunge araire minister. We are ready from by election. We are just waiting for the dates and the constitution of IMBC. We shall leave no stone unturned to make sure that our Bas Party wins the Bere North parliamentary seat when the by-elections for the seat are held. Okay, reporter Antosheru TV, kumaja kingina ngine na kine kimushisho Nairobi, Beta Boniface Mongera. Abiashara bakimera kiamira muchire munene jwa Nairobi bogiete na kanywa kamwe bakugwata mbarura wari ministeri mimithika renture bakyaria biashara babogete bo bare nyuma ya renture na goteke gigatuma bagaruka bo bugete ntukwe mwaka nyuma ya renture kumira werune na kuriungira ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kwawe wa Munyoro. Anthony Kathenya na kurikithia Endi bamira mujwa Nairobi baingi balaba umite county ya Meru leni ba umilitina kweligia timba kwa watambaru ule wale waziri mithika lenture kiritagelelea lijero ya gisiasa lia kwala nidina tongore bangi bagi siasa kumantere ingeji ya Kenya kienda kumenya mweleke ulela kajuki wa gisiasa kile kidureno kia mwakwangiri jere na melongeli na mugwanja aringi biashara baba baki gwatagambaru itagelelea lenture na tongore bangi kwelekera kwa ulwale muninu wa Rais Rigathi Gachagua takuwa Munyoro muthenyu wa igoro. Auni otore kwanja badwere ndore twathamire mbere yeku katora orayaniro ya munene lakini twakunga mukono kwa vyovyote vile mwanga tuombe kwa Kenya kethwa ni wa Munyoro badwe tweba wa Munyoro kethwa ni kwa Matiang'i badwe tweba Matiang'i turenda andu babagaomba kwa Kenya acia Kenya ara etirite Kenya gekuthira lakini tumupongeza no ntuba kwithia betero riendeke kuma nao wita mwanga Meru mao wa kuturu ria siwenji tumureje icugurani lakini ari yake menya kure ka kware batu twetere wa Munyoro lenture to atugilugire tuigondene kabisa. Kulingana na biashara baba Ameru bategunikita no anini na utongole bwa Rais William Ruto na Kenya erethira tukira anga to support thirikari anga thirikari ere kwa ga support wa badwe torua thire toteme support na 2027 twibange tumenye na twetete tegoria tukiwa anga ciaitia to anga thirikari mbi
Kwa hiyo serikali ya Ruto hakuna kitu tunaweza jivunia sisi tukiwa Wameru. Ama watu wa Ngema hakuna, ni kutenga, kutengua, kupanda, kushuka. Tumefanya, tutafanya, tumeambiwa tutashirikiana. Kuna ingine na tumempongeza juu ya kufanya, kutenda na kutenda na kutendua. Hiyo ndio kitu tunaweza sema, ambia Ruto eko. Aringi biashara baba bakithi jana mbele na 10 kwangaratana kwa biashara ya miraa dhinele bele kilitikiara thirikari ya Rais William Ruto na thirikari ya ndea Somalia. Lakini ketho miraa yetu keguthira thai gitondo ni thiringi babute tukwibua thirikari yetu thirikari ire kuria miraa ni iriku twaria uma twaiberwa thirikari kuria miraa ni national government first family ya Somali first family ya Kenya ni ekomea biashara ya miraa ore wita batu to baromba baitebere Mumeru uma no ria $9.5 kenda batu Mumeru murimi miraa na mu biashara miraa ethwa akioneka na kamba kugundika thirikari irikuo with exchange program twaende miraa ndecia tukiyagire na samaki tukaenderia ndu betu arimi na twi tayari batu kura samaki za kuma Somalia as long as bakura miretu amono guni baulite Rais William Ruto kithura kenda bagwa tambaru thirikari yae atigire na kwingoire ne bwae bwa kubakira thoko njere ya miraa ntereja Pumwani amujwa Nairobi amuna kwagirithia biashara ya miraa. Ruto na kwenda kuona kura yekwa 2027 na ndi oti na tuwembeza tuombe wakirwa thoko nje ya miraa kenda kinyange thurana meni mbiko nkuthuranira kintu kira batu tumba kuromba thai itwagirwo kiwanja kuma yo yange thirikari no ntu tuwalipa ushuru serikali tutengeneze kiwanja ya miraa hapa Nairobi kwa wenerie at least yaingilie manti ya miraa aingilie kuma Meru mwanka Nairobi nonto Nairobi mostly bitu kwenda ni thoko gavana na Nairobi na tutetherie muno na twere thoko neo twa thoko na still atutengera mbesa millions ya naria mbia still gimbeza ile tukona bando itiana nonto iya gatumba kwa kirwa shendi yake na shedi wetete thianto ba miraa muno at least enda kwethia kwenya code rooms kwena at least onto kwa kuthambaira yani kwa utheru ebo miraa yani watu ni anto at least nyamto kwa international ake one ani thoko miraa na at least thoko ni standard na miraa ni kwa handodi in a necessary way kana in a cleanest way possible. Kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Tana mbere kurumira nteto chetu nchokerete na nteto nkuru kinyume kagitagate kuranja. Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwaterete na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatoke ni kire screening yotheri ya murimo ja kansa ya mumero bakwatanete na thirikari ya kaunti ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri jojo mwanka tariki 9 cia mweri jo 5 mwaka jojo. Screening eti yotheri yegeta na mbere kire cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaijire na nusu cia rukiri mwanka thaa 10 cia ogoro. Waigwa ntomeriete no kuromba umenyithie ungi tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bwante tunkuru kiringa thimu namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrh.go.ke. Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big.
The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Baga gwitana mbere kurumira ntito chetwa kariba kangu twathiruga itigishugone bunge ke Gembe South nibonanite kureka kunganirwa kwao ni thirikari ya gavana Mutuma Bakiaria bogete gote muntu aigite ke minister umitentere ubakiuga kwa kagita ndibethiritwe betejanirwo ni thirikari county na kinya thirikari nene bogete itebira bingishone ke Gembe South biumite nture ne akachio birane amwe na ke minister wa county Urea utari minister wa roji kiri thirikari nene mpungo gishiko kiu na kinya minister wa urimi urea wari na kinya urea wari minister wa urimi gavana Mutuma Nande na kurua atokwaja na itibingi aririkane nture jikenda kinya bo baigwa barekiri thirikari kuma wandi ni athiruga itigishone kya bunge kya Igembe South uti wao no umwe andiki kana andikwa thirikari ni account ona kinya nene nteto na ndi bale akariberi tengavana Isaac Mutuma Ntoithinkia na menye na barikane tonto no barari mustari ne jwa mbere kumutevya ona gitikiu ndi agukiwata bariria na metho kambuibwa sana no ntubwanga bana wetu yawe Mutuma no ntubotura akayukia mawasiri yawe ya thirikari county okona yonthe lakini kio ntubumwe kwenda kwira ngabana wetu ningabana ora twendete muno ningabana ora twirigirite ananie miru yonthe lakini kinyawe akwambirio kinye kinyorere ya tanoche barabange bakuma kasio rira bambiririo kinya no ntubatu athiru ondi utiunya wasi utewe kinya utewe kinyomo tomba kwithira tukiona o thirikari county yo twakilisa tukari antu bathiru turari ndwene twinthe no ntubwage lakini thainga bana na okaraya kai nawe akulu ibatwe na tumite ndwene twenthe turari mau iwe turaro yaira ora ma MCA barari ndwene no buturari ndwene na batwe kenda ngabana wetu tumba kwithira twikinya tukinyite thai lakini ngabana na rolo ibatwe thirikari and national government urari mbere CS ai mithika linturi au mite akatio mithika linturi kuma athurongi au mite akasio ngabana Mutuma wewe ite thai we na kio thai na wathurire o mwakasio wora kwina antu banene bandiki akasio aki tisi wethira wambi wachua antu bakasio bau abatwe antu ba thiru batemi osiara mwambi tisi wethira ni uma lakini oni ku ate uma ibika bukaraye kabututengura ko kwenda kwira Mutuma no ntuiwe thai unene no thai itokwenda oritaga chumbe eu ya ugume no mwakasi omba kuongoza ikutoenda omerita otuthurira mwana omwe omwathiru no ntunye itera kiraito engabana atuthurire muntu wetu kailanya atukasi wathiru na movement antu bathiru bonthe bakomea ende batu itonuete ni urongo basemanitie kangu tuna toka bakugutana na bo bakariki na kwira ngavana Mutuma ma chief of staff tukwenda tutarirwa na ma directors ana betu tubathomethetie athina sana twenge kuruka turi masiginyi barwa tugathomethia ana betu kenda bandi kwa baturita thinene and our county government eteshulika ira antu bathiruga iti want batara antu kuma akasio ntise thino gwe ari bathomi kantha kaithomi boni bwangu ashwira Mutuma athero tuthomethetie ana kinya batu akwona ituthomi tumuromba round 2 erie kwithire tulikana sana muno tukario akaji bathero nikenda aomba kwithire tuyukiria na beto bakai baukumia thirikari ne county nikenda omba kwanania miru yonthe inkwenda antu bathero bethira be makini sana ke kura cia 2027 no ntu batu antu bara tutwira kuthulumiwa kuma 1963 batu twe atongoria bara bauma akacio bonthe kinya thai mwezi John Paul itaria mithika lentore bengirwe wasiri John Paul wetua muntu iruto okwethwa asiri etira aira mwana mutono ine thora mukuru nkauringe athero loire ingetwe tona mutongoria obwoto akilisa kinya nasono onkona kinya athero toasia muntu oto akilisa county ko bwana Mutuma tafadhali
no ntuwe ngabana tweterete batu mbere tutiramua na tuwita no ntu batu tukaria akayi bathero itukwibanga kuona iroterero gutu support tutena batu munya tutena mitheka na kinya uwe tika twena uwe lakini ngwe cia kuira waturitira kana bura watwetherie ndene ya thero bibyo byatuma bwana mutuma tukuthingata MP wetu na tuteanirie batu tukaraya gatuti MP no ndo laitha njira cia turaikari ni mubanjo ni porai na rero twandikiri no mwathero batu athero utebio twethere ine tuthomethia ciana twacibambi tukuthomethia no ntuti mwana wetu wandiki na ngwini ine karie county kana national government endere ibambia na tukuthomethia antu betu tutemea gwithia tukithomethia ciana kana tuya wa mbacari ciothe uthomethi mwana tutungawe batu tutumba nte toyu niga tukwira ina ngabana kinawe agathiata mukondo yo babangi kinawe ya tuyo mwika twaikire bangi thai utenga bana twinawe kina mutuma ututinawe thai mutuma tutinawe kake yacho sore na batwe iro tugethera twinawe lakini gwatwika utyo sore aso abatu ine batu utyo sore tu so nawe kuga tukwira we bwana ntwethingia no ntwe turono ingabana umbotethia tafadhali nekaginya gwithia kawiyete nyo to imandi butu yete otoa ko tu ka batu to yeta na mwera to laithiria na bathiru na ntu bathiru bandi kwithirikari no ntu kinya bone ane oti no dentu ko tute ko oti wa thirikari athiru batu turarimba mira baranene usumi bwa Meru county batu to tsangiete bro nene mirera yete minge weta Somalia yuma athiru na ngari tura 24/7 na mwanga tha yote kana kathiru nyaka mwanga guriko kandiki ko batu tukuba twena same na twena hibo tugera twiri bathirikari ya county imanto ya uma itukwenda tuthikirie no tulaithe boya no ntwe nuice batu itwathanirite twantu bathiru na tukega kwambiria andu etithira ko atwe batu tuthikiru round ye deka andu ituru ya tha itugarwe ne seitie u ituru aito nunu no ntu no kuona kinyari rais arari mawa weno aero nafasi ya kwaria John Paul aero nafasi ya kwaria lakini utoligane njia ya thiru ni thugi no gabwarira manto anjira ingi injero na rais itokuibwa rais nteto ciage na cio thai mibango eke ikothiria project ira ciambirirwe uteingia kwambiria injero lakini antu boeta ira ciambirirwe mbere no gaboeta injero kenda boteanilia cia thiru ko itobwira athiru bugaya utulaitha round yeboya bugathura athiru ora antu babore barombere gutheta no bathanie siswo kinya batu antu bathiru itukuria twatigwa nje thirikari we county na tukiotiwa riu tugona yegote ringi tukoneka nakuo kutha itwe na o mutuma no ntu twaginye lore ntwethingia bari ayo yo ko beta mwambio wao ko ka loi batu buru antu bathiru na ukago loi batu buru ukethera we guthu Dennis Mugendi Weru Njuma ntule ni akangutu wandi ni athiru gaiti Gembe South County ya Meru. Pamwe bakariba mitungu nibonanite gikeno kia kumana netware ya governor wa county ya Meru mutuma kwa umwe wa ntere unguge ya minister Karibaba bokete jana rugatangu gena ritire nguge kuoneka kagita kawathani bwa governor munya na bari na witikio kinya thaiji akathithio bukaeri ni borite kinya MC wa Evans Mawira karie kugwata mbaru thirikari rero thaiji kenda bomba kuona matunda kumakirio tabora mutugi kare agutwira Karibaba niberete gavana mutuma ayutanirie ngugini yawe kenda gwikinyia kithurano gya 2027 amuchoka gitine kiu kia ugavana. Baba ni bamwe bakariba wandi ya mitungu barabashumiritie kwiranga bana wa Meru mutuma ntwithingia ni bwega ni untu bwa kwa mwana wao njana rugatangu gyali waziri wa urimi thirikari-ini yawe akariba laba ugite gatangu gibari na umana witikio akombana na agatetheria ngabana ntwithingia kuritangu girwanyine ruru urimi bakiuga kathari ari nako ni untu kinya igita riria ari waziri kiri thirikari ya Munya matunda jawe no ja kuonekana monkira na rwaeje nchokerie ngabana wetu mutuma ntwithinkia nkathu nyingi mono nuntu bwa gutunenkera waziri wetu Gatangugi aumite ndene ntura ya mitungugu igitara munya Gatangugi na ritete ngugi ndene Meru yonthe
na tumite tona ng'ombe AI ciari na igitaru iria ria tukwendia iria gitarawe itukuromba Murungu baite ngugi na thithio ntubonge bonene na ngabana wetu nikenda tukamurikana kinya bandai watu twina confidence na Njanaro gatana atangugi na tukera ngabana tukumunengera buru tukumurisi from korone chietu na nje chietu tomunenkanira nikenda bagaitaniria ngugi na ngavana amugwatie ngugi na au kwa agriculture temitungu wake turiuganaitere Meru County ngugi nikenda nawe akomba kwithirwa kienesa abari njega kana manto ja mathongi joremi batwikira tukwenda ni kuritirwa ngugi na twina uma gatangugi no ntoimuriti ngugi utunwetira arega utiga mark agwatene na thirikari ya county yonde akarita ngugi indongi na ngwataniro au ikinya kuthira miaka 2 twithwe tukuona matunda South Imenti na Meru County yonde kingine akaribara baku akinya MCA wa Evans Mawira Karia na arumire ngabana ntwithinkia na atonye thirikari ni awe na maguru jojaire gutigira wandi ya mitungu ne kugunika na mirandi ya weti na mbere wandi ngekigunika itukuwa kinya MCA wetu na tonye ndene kabisa ora twamwirire turenda ngugi thai turenda ngugi mutuma na ingwitikia bagwatanira utukie gikarema Amiru wetu na ndi turamwirire ibagwatanire na mutuma ntwithinkia ngavana wetu nikenda bomba kunderiva kiri antu bamitungugu na muthiene ni akaribara boretie ngabana ntwithinkia na ritengu giate kuma kwa kana thikira gituma kia gisiasa kira ikoringwa bakimwira kikomya nke wiretigere nona ni ngugia we na mwankene jwa ngirijire 27 gutenteri bakamuchokia gitene kiukaire napiga kumakuiba wange bakugera ndene naja iba ututu ya na kura tu ni ba Meru County na tu tayari kumunengera cio bunka kira tukwenda na papo mbwega aitenguge bwega na manto jara bagatuthithiria batu kinya 2027 ijo gatuma batu tu ba support ke report rande to sheweru Juma ria kwa rieto ni mutuge kare Igorone ya Kenya kwithirwo thiritie kithomo mwanka wigwatira maratathi ja gitumi nikionanirie kiati ukona ngugi na uthu Kenya ayuthi baba ingi ni batigire maratathi ja mathandukune jao jatina ngugi ukaririkanwa ngugi ni gintu kimwe gitumairwa gwikumiria na guchonera mugate jontu kwatongire baba ingi batumaira wagi bwa ngugi gwikira mawira nenkabona kinya thirikari kuga ikaramia woni bwa ngugi indi butikarikaga mwandiki wetu Wanteto Kakimutegi na kunjenja nkuru kikirigono ruro mwanya kikini gichunchi kebithatu kenda gutigira ntuke mbethi bakwirutaniria kurwa na wagi bwa wira itukuraithiria mamwe mamatagaria mara mabatiri kuthukwa kaingo kunyithio kia na yuthi kurira bure nonto bwa kwaga wira Linet Kadhure ori mwaki na kuria ntuke mbethi babu bangi batige kuthura wira barutere kuonekana na ndi mu youth ndingenda ku encourage a youth bachumerie tutigigo kukara nyomba tukiuga gutena ngugi inya twetera ngugi chiza chi ofisi utichi kuonekana ni nkai lakini twachumiria na mugundi ezana uririwa kuriwa pesa kidogo aririwa 2,200 antu banjara ukethro te skilled enough bado no ukona mbecha ko ndingi urge youth bachumirie beje twakena bakana company tawa Humble Vines na tuthithe ngugi chonde chia construction kuma BQ actual tuthithe ngugi chia government na inya ukethro wenya residential kunyombe ku kwenda gwaka tu ploti bado no utu contact tugaita ngugi na kulingana na Solomon Mose uri principal wa skuli ya Ruibi Polytechnic wandi akiberichia na ati umakosi chia njara na ira baingi ba youth bakurega ni gutethia muno nontu batikwaga wira bari nacio bakethira bena opportunities nyingi muno ke society nontu kosira tu train cionthe i consumer based antu baingi ba nini bara kosira ikwendekane antu ya hair dressing bena hair dressing sio tuma kwina ubundi bwa rui kwina welding na inkona cionthe
tikosi muntu omba kuritano na akaumara narome akethira atina ngui no akagitaniga kuntuke embethi borito gutumira mitandao nkuruki kiri guchwa mbecha bantu gutumagira mitandao kuwirwa Eriki Kimathi mutaalamu wa mantu megie biashara. Online is supported te biashara kuingwa pira ndo babethi o gadget ira winayo kinya product ti lazima withdraw at least wina product iji winayo no withdraw na thimo yaku ukamitumira social media bwaga mono no kumenya kuona supplier mwaga na ukaringa mbicha no kende nikitumio kwa nanto babethi bakionera mbecha in the middle ko sometimes biashara technology rejire ko affect mono na antu babethi baketho bate kumenyora technology bamba ku leverage na bakona mbecha igitumaga mono ukona nandi mtu ati gwituma na stress ikejira nenya mwana antu babethi bakatonya drugs and that no tubakothora batina atwagwita kintu kya kurea kana mugatejo wajo antu Nkuruki Kimathi na uretie thirikari kuraithiria njira nkurukani cia gutigira muyuthi ati kuinyereka kirigeria riake ria guchwa mutu hope yakwa ni thirikari omba gutegera kwen strive no to purpose muno thirikari you to ensure there is an environment, a thriving environment. Ya private sectors, ya batu stakeholders, bakumba thrive ki environment, kenda at least tumba kuona antu babethe bomba kuona ko ikeja kutha thirikari komba kuinvest kana ku spike growth economy na kutha kwena goodwill politically ko ana baba bomba kuona ngugi na challenge nyingi kinyantu babethe babo kuona ibo komba kwenda kuombira tugwitwao lakini batukomba kwa capital rate kuombika kuoneka nonto urito getwa into bibingi kuromba loan ukaita into bibingi na muntu mwithi wojo atomba kuthore na mbecha ici cha kwambiria ndugiji kiu niyo suffering ya ndo babethe bakoneka na kuthote karonu kuona omba kwambiria biashara na capital yetu tukombe mona ko muntu mwithi atukomba kuona na nafasi ile omba ko kitata ko ensure that akona capital ya kujecte biashara ciao kana omba kwandika onge imiario tenera yari tumutongore wa Nthuke Mbithi Peter Murero rankinya wa kugangu kumone kuinyeria Nthuke Mbithi mono antu au thirikari ni bati kutegera wana youth mono sana no nto gintu kira gikurania na youth corruption ukethirwo mwana youth akuthoma ndio lakini gintu kiria agwita na aria guchwa ngugi kethirwo ni daktari kethirwo ni warimu kethirwo ni askari ukeja kuja kwithira agwitwa mbecha corruption yingite mono na ndi muciari no akaga mbecha iria cha kublibe antu baria kenda mwana wa andikwa so kabidi mwana na ndi atonya ndene nja akethirwo au nwe na ndi wenja au na mwana akaranda ndene nja uju ikiatumio kwithira batu twina mawamba ja maingi sana ukethira nguku icigwita ukethira mburi acigwita ukethira nduka kaikunwa iba bakuna no ayuthi baba na ayuthi baba bena degree muyuthi ojo na diploma muyuthi ojo certificate nacho lakini hata kumbotegerwa thirikari no to boy no to corruption ire arora so thirikari dioria fight na corruption mono sana na guno tugukinya muthia wa rugono rwetu rwa mwanya rwa mathomo maratasi na mawirane neromba riakwa kiri Nthuke Mbithi babu bangi na ati wira bora king'otore Gakimutegi kiri rugono rwa mwanya. Tuingi na ndanto bana ibatete oturo bwao ndene ntukuitha tukumania na mbura ya makondoria bubu ni kuringana na munini wa county commissioner Omutwachi Sylvester Mwangulu akiaria nandi na aritete mukana kiria cheri bonthe batigetikiria na ba kwithirwa bariome utuku bwa gukurukiria themwe bubu bwijite ondi ntere mwanya chionekete kurumirwa ni mbura inkatha ajanthe kurune. Wito ni kwamba hii mvua ni mingi. Wananchi wakiona mvua imeanza kaa mahali huko. Hata kama ni kulala hapa, hata kama ni hoteli. Hakuna usalama sababu hii maji inabeba mawe, inabeba miti, inabeba machupa, inabeba mchanga na miti pia inaanguka. Na kuna lightning hiyo inalipuka mpaka inakata umeme. So wananchi wakae kando kwa hapana vuka mto ama laga.
ikiwa na maji. Sylvester Mwangulura ni DCC wa Mutuate akiruta mukano jo ni gutwikikana ambura no ithite na mbe na kura na kwegita ari antugo ithatu kuma atariki 21 Mutuate sub county yonka ni tete anto obana kumania ana makondoria amambura akana akinya ankwa. Tarehe 21 Eric, marehemu Eric, kijana mdogo wa miaka 22 alibebwa na maji kule Thame sababu ya hii mvua inaendelea. Mwili kapelekwa mochari kule Maua. Tarehe 22 Elias Muthomi akapigwa na radi kule Kabaune Amathi 2 akauawa na radi. Alafu jana usiku msichana anaitwa marehemu Promina miaka 25 na dada yake anaitwa Kadhambi walibebwa na maji ile inaitwa Utonyo Kikabachi njia ya kwenda Kashuru, wakitoka Kashuru wakabebwa na maji. Hiyo mili yote imepelekwa kule Maua mochari. Riru ende akiruta mukana kinya kiria ciari batigatuma kinya ana abanini ithokoni igitatarire iri ambura nontoroje no aruba kondorie kana kinya bakathina mbe na kuwata mitingo oyingi akiuga gutie mwana agategirwo kuonekana thokoni no emwe ya kinya atha emwe ciogoro. Shule itabungulwa tarehe 28 wiki ijayo. Sasa tuko na wiki moja, nataka wazazi wachunge watoto sasa kwa kuvuka mito kwenda hii mambo ya usiku kuchelewa kwa soko. Watoto napata wako kwa soko saa 3. Hiyo ni makosa sababu mvua ikiwapata hapo hata wengine hawana wazazi. So watavukuzwa. Hakuna watoto utakubali saa 12 kwa soko kwanza. Hiyo ni wito nimetoa, amri nimetoa. Hiyo msako utakuwa kila town. Andubetwe, Kabachi, hapa, Mtwati, Inono. Yote hiyo hakuna watoto watapatikana kwa soko saa 12, saa 1 hakuna. Wakati ya shule kama mvua itakuwa mpaka kuma Mutuate Gembe North, Wetan Class, Chabare. Biashara ba boda wodini njia ni bejete amwe na kuthithia gikundi kiria bakwirigira gukiria kio bakomba gukurukira kio bakomba kugunika kinya kuma kiri thirikari ya county bakiaria nyuma ya kuthura MC wa wodi ure no munini wa speaker Mwendali za patron wao boda baba ugite kwa miaka 2.5 bateithirite bakiona uteithio kinya buri ku indi nandi bari na wirigiro kumania no tongerie bwa mutumanto ithengia. Etithia boda kuma wondini ya njia ni bawatanite na MCA wa Mwendali kwariria witi na mbere kuma kiringwataniro yawe na gavana wa Meru Mutumanto Ithingia. Akiari MCA Ali na bekirite wira ni bokubokiria kiwiti na mbere burio wakirwa shedi cia wici thambura kaita kambura na kinya wici thario arira kwarite ara kinya bathuranite kiringwataniro ya ikundi kiero nikio njia boda association na utara Mwendali ya patron wo tokare na ikundi kia boda riders banjia won toke launch ikundi kio kewetwa njia boda riders association tugomba kwariria mantu amaingi muno rwari uratumba kubawataniria njara wetana mbere kithirikari ya Mutumanto Ithingia itukare na police pa igembe baba traffic tukwariria mantu ya usalama barabara urabomba kurutaniria ngwene na kundike ki utara chairman wo secretary na treasurer na wende MC wonku wankaba support ngwedo patron na tukambiria wekera program sio bawate kuendelea na mbere bare ikundike kya njia boda riders association weta kaniria tangwe no support thirikari ya Mutumanto Ithingia na kauli mweto wao oro twenda thai niwe mucore to thaire ku thai so kethora kwe mwana siasa wena interest na boda riders banjiane ya thaire ku thai ayatera 2027 kwa tukoka shendi tatu cia boda tukambiria na maili 3 emurgene ne motene mwaka uyo ngewa thirikari tukongela ingi ithatu ngwetikia miaka itu inwele tukethwa twina like 9 of them nonto utenya shendi mwe inji ya ward lakini to yao ba support no ba watanjara na inyabo ni aringi kura ya bange ba Meru batebete rugo bakiura iro itarere ambura batekomba kuona custom na ibara ambetire na nkubeteka na tukambira program huu kiomia kwa kuma thai ni bakathite ngwataniro ya MC wo na gavana Mutumanto Ithingia bakiwa kauma ni ciarite matunda mwe ora taruende chairman na inkonga mukono mheshimiwa wetu arende ya gavana wetu Ithingia na tukaruta nguwe kuringana na ngwataniro ya gavana wetu urare ku Ithingia Isaac
na MCA wetu Mwendali ungwataniro iri strong nkuruki yera ari kunga banora wa mbere uratira watanagira na MCA Ngwega no ngwataniro ya ngabana wetu na mheshimiwa Mwendali na ito mushokeria nko na baendelee wao kinya 2027 ito wetekia no fakti spindire ratora gwera ire okinya kabati ire venthuku sana ire thero ire kuithia ngari lakini nkumnya twindero atwenda speed lakini speed na wangalifu na mwitiro omwe no to speed na control nembe sana ire kabati itare am control ni okose accident atwe manto ya tutayo na renge ni manto maini kirenga banoro rari ko tutemenya na antu baba rainu baraukera swa lakini ntukweru areto kuona weru kuatanirete na mutumanto ethingia buru au itokuwa bwendeleo uno ntoito kuona weru utongoria bura bunge burari kuo bo kabati butakinya masinani butakinya njia wandi lakini thai utongoria bo mutuma ntwethingia bawatanirete na mheshimiwa Mwendali ndo tubona ndene ya njia wandi na nebyo bira to wikumerio tongeria bo kuwatanira au Mwendali no na nitinjia ina onda nende mbere gutari na onda mbere mambo ya bwithacio kienyeji utinto bira ya na mutaratara kana kisheria ende bakwatania na gavana wengwa kwina njara yake kimanto ya karikite ntuku ya naruye ende ndendelea novera ibendelea gwita na onda ni musemano yokinyitwe ni mabisa babori cia traffic batongeretwo ni base commander Peter Muguro araba yetete thibaba bodaboda mataro ya barabara. Driving license ni muhimu na kwenda shule kufundishwa sheria za barabarani ni muhimu. Ningeomba ifanyike tu haraka iwezekanavyo. Tusaidiane kwa hii kazi. Msituchukue kama kwamba sisi ni maadui. Sisi si maadui. Ukiwa na shida unakuja uniambia Kobro tuko na shida hii na hii. Most of the time wakati ajali inatokea tusichukue sheria kwa mkono tafadhali. Hiyo ndio kitu mimi naomba zaidi. Wakati polisi anakuja msiwe mnaleta fujo mingi kwa sababu ajali ikifanyika tunaangalia ni nani yako na makosa. Hatuangalie huyu mtu ni mtu ya boda, hatuangalie huyu mtu ni mtu ya gari. Kile kitu tunaangalia ni nani alikuwa kwa makosa. Na kama mtu yako na makosa, sheria inachukua, tunafuata njia ile ya sheria. Nikiripotera Weru Juma Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kenywa. Thirikari ni kubanga gwika mawatho ja gukaria biashara banini batikainyiirwe kirigikaro kia mwingi ntereche chuka nibetikanirite kuri no batuba kweja na mathaga jangu ikiria biashara. County Commissioner wa Kanithi David Gitonga augite bagekarera rirega kiria biashara banini kienda bagunika nkurukia Yama kiaringi biashara banini na nkinya onjorithia ta kio MCA igikurio ngandeni ya nthiguru ya Kenya kenda kwithirania mauge maringi biashara na nkinya onjorithia banini untu bura bukwirigirwa abo ugatetheria ukuria bo biashara ino ndeni ya nthiguru ino. Okay, so the policy has come up with ways that we are going to collaborate with all agencies, including the tax agencies, including the registration agencies, so that we come up with a simpler, more effective way for our businesses to be able to either register, pay their taxes, and so on and so forth. So the policy is steadfast in what it's trying to promote, and it's cognizance of the fact that these are the challenges that our MSCs are facing, and we will be trying as much as possible through the policy statements that we are making to ensure that our tax are friendly, and we can also be able to promote and bring incentives in terms of tax reliefs and so on, so that kiruguragia kiatho gikindenia kaunti ya Tharaka Nithi gikinyitwe i kaunti ithanthatu Kamishonga riuga bobo iwirane bo thirikari kuthongamia mantu na uyu nu mwambirio wa kuthondeka mantu. Today we had a public participation exercise on the amendment of MSC Act 2012 and MSC Policy 2020. As you are aware, the government promised to ensure that the environment for small business operators is enhanced. And one of the key ways is to ensure that we amend the existing laws to suit the changing times. Theto chia Kamishna Gitonga yurekirwa inyana nkinya kugwatwa mbaru Minister wa biashara kaunti Isiolo Lawrence Mwongera. We want to say that in this country
the small and medium enterprises like the economic driver of the counties and the country in general. They contribute quite a huge amount, and also it is the main employer to many people in our landscape. Kuringana na mwongera ukuria wa biashara inini bugatetheria nkinya gukura kwa biashara ya miguta na nyama kiri kaunti cia Urithi. So what we are saying is that especially the youth, who are some of them who are idle, they are getting engaged in drugs and substance abuse. We want to tell them that they should come into business, and more so in northern Kenya, where by keeping of livestock and even selling and the trading in the livestock in general, it's being done by old people. So we want to tell youth that there is a lot to be done in this industry, and they should also come to do also farming. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuke Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Rawari Minister wa Ũrĩmi Mithika Linturi akiaria rima thikoni ntere chema wana kathite kanisa ni kwithureri na ngugi kirima antu mwanya mwanya ndene thiguru Linturi no rite kinyanto kwiritanaga kwaraniria uma mantu ne jonthe na kuga mantu reja kariba te kuithania na tharite kinya antu gutigira kagitene gaga kambura ibakuri makienda kuthiria thina ya irio thigurune. You cannot shy away from speaking the truth. Lazima uma tukarasia na tukaua and kwenda tuba encourage kuarasia na baktika engaged nontu tuke akongago ikanisha na bangi bangagi te kutithia bugwea. So that is my message for today. Kandibwere rene ita reambura remereni irio andeni igereni fertilizer gudwane ndi amba kuthekwe nyingi muno na no ndilasi mandi turwe nampara kana ne atia na tumenye nende there is need for each one of us to take an opportunity ukuria nje ku kenda kenye kura nontu ni bokari batireke date kongagire nontu na ndemo Kristo muntu etaka nisene demwe ratati mana batire airira nondo mboxira toeta kuiririra no sideire ogere a Catholic nande mere ntekumba kutofautisha yeye dere ya siasa na yeye ati siasa ankadika lakini mbugwe nkewe ruwa muno ndene kurungama ndene madhabau ya Murungu ndene kanisa utubu dhambi kana kuwa umapa manto ira ngedira nke menya ya affectanto non to kemero kuwa watemelo werodi diatia wikure koibo ya batri tuta interactive very well teko endonka matabu do kuntu kweru hare lakini ngai yako darime lakini endeleni kweranto baumerie na bakaratia uma non to I think the truth will always set us free. Muthenya nsona njira ndi kungu chokeria nkatho